Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samai wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Kadzdzaba samudu bitaqwaha. Idzim ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.